إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، اعلموا أن شأن صلاة الجماعة في الإسلام عظيم ومكانتها عند الله عالية، لذلك شرع الله بناء المساجد لها، فقال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وشهد الله سبحانه وتعالى لمن يحافظ على صلاة الجماعة في المساجد بالإيمان، فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أري طاوة الله سبحانه وتعالى جولا إبلاد ميدا صلى الله عليه وسلم لأن صحابة مكة إذن ننجر جفت بهورك موتي إذا يامو نرى وسيو نرى بيدغول هولde Allah subhanahu wa ta'ala. Sikka tedduɓe, anden wonde ma haray fiya ko hunde mawnude kal islam. Place mum Allah subhanahu wa ta'ala ko towɗum ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala yamiri yo darne cuuɗi ka julde jamane derɗen cuuɗi e Allah subhanahu wa ta'ala yamiri yoni ɓante Allah subhanahu wa ta'ala jante e nder majji. Aray ko ɗum woni julɗe ɗen Allahu yamiri yoɓi ɗe darne, Allahu yamiri yoɗe toppite ɗe laɓɓine, Allahu kadi yamiri yo inde Allahu yo inde makko nden jante e majje. Ɗum noon haray no mofti juuɗugol e janngol alquran e du'a e dendanangal ko dewal Allah subhanahu wa ta'ala rewete e juuɗe ɗen. Allah subhanahu wa ta'ala kadi seedani ɓen wurnita e juuɗirɗe ɗen, seeno ton juula ton hara tultata ko seedani ɓen ɗon honɗum wondema ko ɓe gomɗinɓe. E aya mo jannguɗen on Allah subhanahu wa ta'ala holli ko wurnitata juuɗirɗe ɗen ko ɓen tawɓe hino gomɗini Allah, gomɗin ñalan sakkitinde ɓe ñinni julde nden ɓe
totti zakka dulali sona Allah subhanahu wa ta'ala usakki dey hare den don be wonay e fe marbe nabi sallallahu alayhi wa sallam be holli e wonde ma on dumo todo ma dum on mo berne mun de yowi e juulbe den tawa himo yidi juulugol ton sondo o sondo haray de o do himo jogi fodari mo na de Allah subhanahu wa ta'ala ela ma ki yedi do Allah subhanahu wa ta'ala do e ko do di mum nyande do di ala so na do di makko di ko nyande yawmal qiyamah dama ki warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid reade to yedi do on netto tawo do berne mun de hino yowi ka juulirte hino yidi juulugol ton si yalti ara berne mun de yowi ton kadi hayen kadi juula ton ara o do ngade Allah subhanahu wa ta'ala man moy tangande yawmal qiyamah ya Allah wa wado nge batte Nabi sallallahu alaihi wasallam masifana golden kadi ko hono Allah mo weltoransa on tawdo hino gittinor jurgol ka jurgol ka juulirde har ate ko yaata ton sondo way wastay ko to woni nokku makko ko to woni taw hodi Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam maki ma tawaqqa rajulun muslimun al masajid bis salati wa dhikri illa tabashbasha Allah lahu kama yatabashbashu ahlul ghaib bi ghaibihim idha qadima alayhim damaki kala on netto tawdo hino dumi yaho ka julirde to farilla gidi julde leden hara Allah subhanahu wa ta'ala be sifana den ko hono Allah weltorantamo be bandani en wano on mo yo gidoma mo wayruda motya on yaltayma tukupet ko honno jakkortemmo ko honno wawa cawo wata ina ngandi ko fekkata don sibe do yidi tawi tukupet hayni demo tawi awayri mo yide hara ko gidoma tigi ko Allah subhanahu wa ta'ala weltoranta on neddo tawdo ino dumi juulugol ga juulirde Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimati kala on dawdo e ka juulirde yaaro to bimbi maadu mo yaari kikinde dawande wo maadu yahande wo Allah subhanahu wa ta'ala heblana ko wete ko nuzul ko hoppete heblante ko kala mappene ko do defanaymo wonnaymo ko habbore ko teddinire Allah subhanahu wa ta'ala ke warna on tikal janna sifa on ton heblare holli haray on tikal janna woni ko natata sabu heblanta ke natugo nokkugo si heblanta ke teddinegol nokkugo si wona on nato to yo Allah on nadu e aljanna musibe teddube si tawi e yalti kasudu men ida yahde ka julirde ara ye andude baraji ni no mawni ino habbi en Allah subhanahu wa ta'ala fengani e hadithaji buy yantude yoga e majji be nake hadith kala labbe ni ka sudu mum o yalto mo yawde ka julirde e julirde Allah subhanahu wa ta'ala fi yotu farilla e farilla ja Allah bi aray ket makko de ko tipata ko mo yaha seppa o yaha teppere go haray hino montude bakka teppere go haray hino bantude madara Allah subhanahu wa ta'ala danake hadith do kadi kala on yaaru ko ka yahudo ka julde jama haray yo andude teppere nde o tippi wo nde ande no montude dunubi nde ande no windanede mo hontu moƴƴere dihaban rahiban wa raji'a ale makko e retour makko fo haray tabande den o wona tippude kon teppe den mo wontanede bakkatu o windane kadi moƴƴere balbe maki hadith do kadi hollete qural julde jama kala on yabtudo ka suudu mum haray mo lappintini o yahi faade e julde farillare haray fajuruhu ka ajril hajjil muhrim dama haray o ɗum joddi makko ndin kino wayi wa joddi on neɗɗo hajjuɗo ko hombo me woni falaka hajjude ko hombo me woni falaka joddi hajju haray yaka seede ne sandi goɗɗen kamen ka ha moƴƴa yalte yahi ka suudu Allah subhanahu wa ta'ala tottugol farillaji makko ɗi e windante baraji honko hajjuɗo yo Allah o newnan en nela sallallahu alayhi wa sallam kadi ha ka feñinan goɗɗen ɓural yahugol ka julde jama ɓe weltiniri kadi ɓen seppayɓe yaha ka juulugol ka juulirde ka niwreji ɓe maaki weltinir ɓen seppayɓe yaha ka juulirde e nder niwre ɓe weltinirɓe hon ɗum bin nuri tam yawmal qiyama annora timmuɗo ñande yawmal qiyama subaka
geete futuro ida ngandi ino no waɗi a yalta e nura yaka juudirde arta ara ya andude Allah subhanahu wa ta'ala hino waramma annora timmuɗo ñande yawmal qiyama yo allahu on okkoɗen kono noon kadi no deya ko holta e juurgol ka juudirde ɓural mum ngal ka julde jama neɗɗo o sino toon fanni mahimo habbi julde nden haray malaika ɓen ino isnanademo ino duwanademo yo allahu on yurminmo nera sallallah alih w sallam ɓe maaki malaika ɓen no duwano e goto e men fanni mahimo ka o juuri ɗon fanni ma salligi makko on honɗum bonali iɗi wiya honɗum allahumma agfir lahu allahumma arhamhu allahu yafanomo allahu yurmemo duwa malaika noon ko jagoto ɗum yo allah hawrondin en e ɗum ɗon kasaffe arano nela sallallahu alayhi wa sallam yo maaki inna allaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna ala saffi al-awwal saffe yeso jo ɓe maaki allah e malaika ɓe iɓe juula e yimɓe wonɓe ka saffe ara heɓi ɗum ɗo wo honɗum dawgol yahol ka juulirde juulgol allah ko honɗum ko yurmegol on tigi juulgol malaika ɓen ko honɗum ko lagol on tigi isnanomo tare ɗum ɗo fohino jeyi honɗum ɓen arayɓe wona ka saffu yeeso aray hani allah ko yo allah o waɗu en e maɓɓe to ɓe wosogo aray kono noon kadi amningol ngol ɓaawo imam o so inni wala dallin ko koyinten noon amin belaɗo nabi sallah ah sallam si imam o wii gayri lmahdubi alayhim wala dallin haray wiye amin sabu kala on mo konngol mum ngol wigol makko amina o hawrodiri e konngol malaikaɓe o yafande kala ko ardini immorde e dunubaji konto ɗum ɗo heɓoto koka julde jama ɓaawo imam on so wi wala dallin on tigi yatto ki samwiɗa amin yo allahu o newna haa yiya kadi e ɓural julde jama so tedduɓe ko nela sallallah ah sallam kadi weɗi kala on juuruɗo jaɓɓalɓe darɗe capannayyi hara on tigi takbiratu masjid hara allahu akbar takbiratul ihram on fuutakimo ɓe maaki kala on juuluɗo balɗe capannayyi e jama hara so ndo mo hawrodirde takbiratul ɓuura takbiratul ihram on allah o windanaymo honɗum daɗande ɗiɗi daɗande aranere nden honɗum daɗande immorde yiide wona tayide ɗum en fohulɗe yo allah on mawɗo en ɗum ɗon darande ɗimmere nden ko honɗum baratu mina nifa on tigi allah on dandaymo woɗɗintinamo e kala ko wiyete ko laafiyagal kala ko waɗata hara ko allah subhanahu wa taala yiɗi yarli akadi wimo laɓɓini anni e makko kala subhanahu wa taala on tigi heɓay ɗiɗo tigi ɗiɗi o daɗay wongol naafiɗi o daɗay kadi naatugol yiide yo allah on danɗo en tigi ɗi ɗin noon hara ɗum ɗo ko tigi seeɗaji ɗum hollayɗi honɗum ɓural julde jama ka julirde hadis goto pet ɓural gotal pet jantagadi ɗiɗo hadisaji no yoni ko rerdina en puusa en suusina en encouragé en yaho ka julirde sowno wosoɗo juula yo allah o newna en si itte kadi e ɓe moƴƴuɓe ɓawaɗo a salafu salih rahimahumullah janngugol anda histoire moƴƴuɓe yawtuɓe no moƴƴi ha on tigi anday honno ɓe wanna wa taala honno ɓe yo heɓu sifa ko ɓe heɓuno ko o ɗo wiyeteɗo sayidu ɗum o wiɗi ma addana almuaddin mundu 30 duuɓi capantati ha hande noddinowol noddinani siwona hara ilanka juulirde o laabirano imamum ndey o noddingol noddinowo duuɓi capanɗe tati rabiatu bnu yazid rahimahullahu taala o wi kam kadi ha hande noddinowo siwona ɗum ka juulirde gila duuɓi capanɗe nayyi siwona alhaali ɗiɗi siwona haray mo nawni ma ɗum harahimo waɗi safar mana himo voyage mihran al amash rahimahullahu taala oɗo kadi o ari e dande mayde jomakko aɓa hino wullu maɗo hayse a wullali wulluma hakka ɗon sabu mi wondiri allah takbiratul ihram fuutakila wondude jama o gila duuɓi capanɗe jeego ñande o ihram o haray tawano ka juulirde goppu tunni e moƴƴiɓe astahfirullah
hebbidore kan du'a gon korɗen Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ittani albala'uji den ande bangeji ɓuri albala'uji no woodi nawnar nden ari dewtine mum ɗon kadi korɗen Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni wawuɗo marɗo kanko woni wawuɗo jogiiɗo yo Allah ittan en oɗo albala'uji o rontana en ko ɓuri e moƴƴude اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصه وعن سائر بلاد العالمين يا ذا الجلال والاكرام ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروه الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر